Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures. May God bless you. Amen. Ti chuan Pathian le kha thu hriat nan an thin lung ati fing ta a. Pathian le kha thu hriat nana kan thin lung ti fing tu chu Isua ani. Lalpan mal som se ro se. Amen.